بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لبت عزة مسلم أخن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. لبت عزة مسلم أخم ميدو أرون منجي مي دارس أرون من كوري جنداني دمه أرون منا مي أرويونو أجمع حديث بسفلو مي حديث بسفلو جي مچا أرون من كودا واه كولد دكارا لبت أخم مي حديثكي كيرت القرآن وجه ما كما ماتيركم أرون منا بيان بجندا حديث بسفلو مي حديث بسفلو كي كيرت القرآن وجه قدر شرف أو منا بيان بجندا حديث بسولة هم فدام مي حديث بسولة كي الله سبحانه وتعالى خاصة أهل ورينج صفتك بس بيان بجندا حديث بسولة لبتهم الله سبحانه وتعالى خاصة أهل ورينتك بميستكون جترين نبي صلى الله عليه وسلم ميكم بيان قد حديث كرفا فاوي إن لله أهلين من الناس الله سبحانه وتعالى في خاصة أهلور انتك ميستكون جترين عشر ميدانوغا سورجيغا الله سبحانه وتعالى درباروغا كتم بجنوا مجليهوغا مجليهم مقام لي بجنوا إنسان انتك ميستكون تك وان صحابي مغتون سؤال كربي الله ورسوله من هم يا رسول الله أي كم بيكتوي شرف لبيني الله سبحانه وتعالى ورا خاصة أهلور انتك شرف لبين كتم بين ومجليهم مقام لبين بيكي كم بيتوي هندو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم أهل القرآن أهل الله وخاصته بيكي أي قرآن وأهلور أي الله سبحانه وتعالى خاصة أهلور انتك ما مي بامي هم كصفة الوس مي قرآن كأهلور كصفة الوس بيان بجندا حديث بسولة ميدو أرمنا أكيجا ميتي لبتهم كيرت قرآن كي الله سبحانه وتعالى إله كي فهو كي نبيا ما نبيا كمجا الله تعالى بابا لوي إله كي بركات تري فهو كي كلام فرو كيرت القرآن ما كما ماتير كم واهكتك أرون من أروها فوانه واهكتك ميفتك لبتهم عجاب تكون فريقم وإلهي ورغدا معجزات إما الله سبحانه وتعالى مفيد بابل بهندوغا إنساننا جننا تحدي كربي تشالنج كربي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كليك فان بدار وشي إنساننا جنّي إنساننا جنّي إبّيك أنبّيكن إهي تري واقي وري وجن نفاد فتك جنومتّكا إباميهم مسك كوريكا مغاويس لا يأتون بمثله إباميهم نكم مفاد فتك نغنى وينته هم مفاد أبو هوري فتك باين عربي مسك وسكوري مفاد فتك جنّم وجن باين آية تبس باين سورة تبس أميهم هدي نامس آية أميهم هدي جملة وجن ديه يبودو جوكا الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل مفاد جملة كن هداين قرآن إكوين آية تكن هديتو إبامي مسك وسكور نامس إكاكوس واها كتك بالين نوغا إكام وجن ديه يبودو مجرك بودو جوكا هم لبدهم مفاد إلهي ورغد معجزات عربي إن فصاحة تري بلاغة تري لمبرنا جماعة بس مسك كوري كمكوري نما سبعين نكم مفاد فتن نغنوا صوبكي فد ديوان فتن نغنوا من إلهي معجزات كواتي لبدهم مفتكي هداية كسيدة بجم وامغو أرغم من كشهادة في إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هم كشور مفتكي سيدا بجم وامغو دكادة بركات تريفتي لبدهم مفتكي الله سبحانه وتعالى بابا لبي بركات تري ما في كتاب أنزلناه إليك مبارك ميتي من إله كليك فانتك بابا لبي بركات تري بجم وفتك هم فدن لبدهم مفتكي
ಅಳುಮೆನ್ನಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಲೆವಿ ಹುಜ್ಜತೆ ಅಳುಮೆನ್ನಟ್ಟಕ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಸೀದಾವಗೆಂವ ಮಗ ಅಲಿಕೊದ್ದೇನೆ ನೂರೆಕ್ಕಮಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಬಾವಲೆವಿ ಫೊತೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಎ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ميستكن تيبامي هم غاتا تيبامي هم غير ربك حضرة حجة ناسفية وأنزلنا إليكم نورا مبينا أدي تيبامي هم نتكاتي من إله نور بابا لبا فيمه أي هدايتك مغو الله سبحانه وتعالى يا حمي إلهك سورك نعمتك غوچ واصل قدين هدايتك مغن علي قدين وشك مغو الله سبحانه وتعالى بابا لبي فتم فتكي لو بدخم مكيرة قرآنك الله سبحانه وتعالى وعظ نصيحته مكيرة قرآنك شفاء مي قرآنك هداية مي قرآنك رحمته الله تعالى وحي برغني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ميستكن تيبامي هم غاتا قد جاءتكم موعظة من ربكم تيبامي هم غير إله بحضرة وعظ نصيحة أتوجه وشفاء لما في الصدور أدي تيبامي هم هتكو غاوا بلتغوا شفاءك مفتك وهدى أدي هدايتك ورحمة للمؤمنين أدي المؤمنين نتكاوا رحمتك مفتك إما لبدكم مفد ما بركات تري فتك مفي بيتي الله سبحانه وتعالى وني نياك نالوا فمفي إله بركات تري مي ما يفكي وكم ميهك إله ديلتك ما يكيغا سوابا درم ديفو من إله وني نياك نالوا إله مفت سوابا درم ديفو واني أرغل من كيوا صفحايك بلا فإنهم أرغل من كيوا paragrafaka bala fa innon jumle bala fa Allah subhanahu wa ta'ala mi foi kiyawa mi ka sawabu devani akuru emi nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa hadis bas fulagani man qara harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi 10 amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun mi hadis bas fulagani nabi sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani mi ilahi murti mi ayat taka Allah subhanahu wa ta'ala sawaba dharma devani goy mi bayan ko devani humme akuraka dihe o kan devani kamuge wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala arwamanna mi iwa devani ema alif lam mim arwun men kiyalima ting akur mi ken alif lam mim kiyalima arwamanna mi libigendani kumme akuraka dihe o kam dihe alif dihe lam dihe mim dihe miha dilet kama ke Allah subhanahu wa ta'ala mifakkiya wa miha ka sawaba daruma devwan em alif lam kim mim ke wali ma'ruf man elbigendi ay tiris hewkam em labatakhum mi kirat quran ke masar mi masar ba'run min kirat quran khas samal kam denwa mi gotum arun min kirat quran gine kiyawman kirat quran aduwahamman kirat quran hitudas quranwan kirat quran ge mana arun men balamwan mi alun men nahama mi masaruga kurvidane kantata kiratu qur'ana alun men samal kan de dinomuga komme kas lobeta khum Allah subhanahu wa ta'ala ge mi ilahi wahi basur mi hidayatu ge sida wegemwa mago alun men da mi alikodde mi vo alun men mi kiratu qur'ana ada kuran jehe haggutan ada ko fikam ga waninama mi kiratu qur'an wegendani ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಂಜಿಲ್ ಕಂಡಾಳದೆ ಎಚ್ಚಕ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಅಹಲವರಿಂಗೆ ಮಂಜಿಲ್ ಕಂಡಾಳಿಗೆ ಮಿದನಿ ಏನ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ಯಾ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಚ್ಚ ದುನಿಯಾ ಮತಿಗ ಏನ ಕಿರಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವೆ ಮಿಂಬರಗೆ ಮಚ್ಚ ಅದಿ ಯಾ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಿಂಬರ ಎಮಿಮಾ mi fotan alun meng amal ko mi fotuga haggutan alun meng ada kurima alun menge manzil surgen khandeligen dani nabi sallallahu alaihi wasallam mikam bayan ko dewa hadis ko wafa wa mashhur hadis wasfur alun meng emmes abadus adu ham khutbatakum buneve ne kirat qur'an kiwa mi honna kirat qur'an ga ahlurinna qiyamad duhum tiba kiwa shay iqra warqa warattil kama kunta turattil fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha ස්වර්ගයෙන් එන වනමුන් එන පුණවේන තිබා කියවාෂේ කියවම් ෆෂාෂේ අදි තිබා මච්චන් අරමුන් දාෂේ තිබාගේ මන්සිලකී තිබා එම්මෙ ෆහුන් කියවානේ ආයතේ එම මිගොතන් අල්බුණ මෙන්ගේ මන්සිල් ලොබ දහුන් qiyamat duhum ස්වර්ගයේ කඩවලගෙන් දානි එමීහකු
كيرت قرآن سمال كندي كيرت قرآن إكوتن عمل كوري وتك مچ أمي هك منزل كند يدگندان එම එකි මීහුන් තිබේනි එකි මන්සිල් තහුග කීරිත කුර්ආන බොඩන් අහමියතු කන්දේ කීරිත කුර්ආන එක්ගොත අරුන් මෙන් අමල් කුරා කම ගවනීනම අරුන් මෙන් සූරගේ එම්මෙ මති දරජා හමය වාසල් මුගේ ෆුර්සත් ඔන්නා හමේ ගොත ලොබෙතහම් කීරිත කුර්ආන අරුන් මෙන් අදා කරන් ජෙහ හක්කුතන් අදා කුරා කම ගවනීනම කීරිත කුර්ආන ක ශෆාඅ විස් ඛියාමත් දුහුන් අරුන් මෙන් ලිබිගෙන්දාන් ශෆාඅ ලිබුම කී ලොබෙතහම් අරුන් මෙන් ගේ දිෆාඋගා කීරිත කුර්ආන වාහක දෙක්කුම් හුජ්ජත් දෙක්කුම් එම්මි කියනි شفاعة تريقوم إما قيامتك ميدانك الله سبحانه وتعالى أرون منجي حساب بلوا هندوغا أرون منجي هي عمل تمدوه أرون من جهنم دانجه هندوغا ميهة كي أي كيرت القرآن السمال كنده ميهة كم غواني نما القرآن مجليهم أسا ميهة كي دفاعك وهكذا ميهة كو جهنم سلامك دفوان إدي ميهة كفاوة فسوا دفوان إدي الله سبحانه وتعالى دربارك حجة دكان مكيني شفاعة اليوم كيرت القرآن وشفاعة بس أرجو من اللي بين اللي بتخون أرجو من كيرت القرآن كيوا مي فتوك حق تان أداكو ميا إقطع عمل كرا كم جوانينا هم إقطع اللي بتخون قيامتك ميدانك حالة أرجو من نفس إجي أروها فواني أي هنفس بيمين إفس جاه فربدة جيبان بيمن نوم ඉරුවානි බීහුන්ගේ බෝතක මේදෙක්ගේ මිමර khayr kuref එම හුනුකන් ගද බිමෙ හියාවාන එව්වෙස් එච්චෙන්නේ හියාවානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ අර්ශ කොළුම් දෙන් කීරිත කුර්ආනුගේ අහලුවරින්න ලිබ්බාදේ හියලු وبعد أهيلك ببت أخو النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فاوي قيامتك ميدانك ميستكن هي على دين سورة البقرة يا سورة آل عمران ميد سورة ميد سورة بكين خاص سمال كم ديكم غوانينما ميد سورة بولو විලාගණෙක් සිෆාගා ඒ මයිදානුගා ඒක අහුල් වරින්න හියා අලා දේනකම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් خبر දෙවෆාවේ හැම එකතර ලබෙත හුම් මි කිරත කුර්ආන අල්ගොන්න සමාල් කන්දි මි ෆතුග හග්ගුතන් අදාකො මි අයකොතන් අමල් කුරාකම් ගවදීනම ඛියාමතුග මයිදානුගා මලායිකතුන්ගේ සෆුන් එමිහක ජාග ලිබිගෙන්දා මි කිහා බොඩු කිහා මතිර ශරෆත් ලබෙත හුම් ඒ මයිදානුගා එකි මි හුම් තිබේනි එකි බයිබේ mu'minun nakiga kafirun nakiga namadu ala mihun tibeni hamana qaruna ubay ibn khalaf fada nubah mihun nakiga migota mis takun kibai be befa wahiduga insan goterem bayko mihun wa malaika be kalum safga ijma'atuga Nabi sallallahu alaihi wasallam bikam bayan ko wa hadis qurwa fawe mathalul ladhi yaqra'u al-Qur'ana ma'a as-safarati al-kiram al-barara mi dunia matiga kirtu Quran kiyawa ya ekutan amal ko efatuga haggutan ada qurami unti beni qiyamatuga maidanuga mahvegem wa malaika be kalunge jamaata akige heme kiha matir sharfetto mili bigendani e jamaatun ardu menna jaga libijkam gawani nama emi hegge maqam yati yaqim fa surgavanta veri kamuge yaqin kan yati ardu menna libifa sabaki nubayan ulfa faafirinnaka e jamaatun ema be kalunge jamaatun fursate nulibe heme labedahum mi barakateri mi fotoge awahakatan ardu men dakka iruga medu ardu menna akiga men hadis basfulu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mi hadis basfula balala mahiga mi hadis basfula ga nabiy sallallahu alaihi wasallam mi khabar devani tiyabami hungetere emme ma mi hunnaki kirito Qur'an ungeni unganna de mi hunne kirito Qur'an ungeni unganna de mi hunne eyye tiyabami hungetere emme ma mi hunnaki emma mi mayakan argumenna libem yati dekame ko gen desive ko argumen zinat teriwegen ekkamaki argumen kiratu Quran ungenu anekkamaki argumenna vi warakum argumenge femwarum ki mistakunna mi kiratu Quran uganna de masake kurum mi desive argumen zinat teriwege kam gavani nama kuring argun bayan kur hadis Allah subhanahu wa ta'ala ge khas ahul waringe tereng emi hako vegenda eme furtama kamake metti kiratu Quran ungenu unganumga labadda khum arumin daskuran jehene tajwid magun kirtu Quran kiwa ei emme muhimmu emme asasi kanda tajwid magun kirtu Quran daskur maki komme muslima kuwas kuran jehene kame daskuran jehene mimru emi baraki akur takiyum wa makhrajun akur takiyum
ei komme muslimaka ves engin jehene minbar haya khaya wakikurun engin jehen kiyawaru adu ha miheka wakiwan jehen alifa aina kiyaruga adu ha mihunne engin wan eki alifakkan note eki ainekkan mimin warakire to Quran daskurma ki ei komme muslimaku askurun jehene kam hame ge turan lebet dakhum argumen nabi warakum argumen balamwan kire to Quran ge tafsira kire to Quran ge qiraat ho ge ilma kire to Quran ge muhkama mutashabiha nasikha mansukha mifada buriha ilmukum kummis minbarin argumen hasil kurave to argumen balamwan adi kire to Quran unganumuga waram muhim kame ege mewaya hame argumen wasiluvum mewaya ki kire to Quran argumen ge unganun echaka egota amal kuru ehma mi furtama sifayaki mi ma mi hunga furtam sifeki kire to Qur'ana eba mi hung amal Qur'an kire to Qur'an ungene devana sifeki meti wa 'allama mi istakunna eba mi hung e ungano ecche kire to Qur'an unganna den masake Qur'ane emelo bedakum mi was wara muhim mukame algomenna engi fawa ilmu ehem mi hunna hame wasil qaddinu for qaddinu komme mi heki bodu qari veriyaka wakan nujhe bodu Quran teacher ka Quran mudarris ka wakan nujhe alun men komme mi heka vis Quran komme mi warang ebege e mimur alun men ge getereng alun men ge darinna das ko devida akur takiyam wagoy alun men enge mema ekantata alif ba alun men ge darinna das ko devida hema mi unganna din muga hama komme muslimaka vis muga emi heke femborum baveri bevida mi ves waram muhim mukame nabiy sallallahu alaihi wasallam warabboda mikama bar alwa fa wa kame e ungarun ecche mi huna for kodinun emma kalifan hadis korwa fa sowe balligh wa anni walau aya timan kale ke faanoge kiben ke bami hun ayate vis nangawagen e aya ehmi hunna hame ehmi hunna for kodde washe hemelo bedahum mi for kodinun mi alun menge konduga alifawa warabbodo zimma masuliyat mikam alun meng emmves emi hegge femorun mi zimma ada kurave to balamwa war sawaba darume hurikama mikamaki kire to Quran mistakunna unganna dinumaki hadis basful gas ove mi heko islam dinum khame ungeni e emmi hem mi heka ekanta for koddi fikam gawani nama e for koddevunu miha e agotan amal kuraha hindako e das koddi miha ge hekam gatile fata ekan ege sawaba daruma libi hunna ehma miheka kiratu Quran miheko kiratu Quran akure lafze kalime nubayko kiyawa heduga ekam algomenna adu evigan rangal kottini misalakan imam ko nota miheko kiyevirwa mi kiyani kalime nubayko ekam algonda engegen gos rangal kottini den ege fahuga ene kalima mi kiyani rangal ene kalima den takrar kuraha hendako algondo evs kamen ko algonda tilafata sawaba daruma jamawa mundan biha fada hor kamen bikamaki adi ege tural lebeta hon algon meng marwagen biuma fohogaras algon menge heo kamuge tilafata sawaba daruma jamawe we hunnan kame mista konnan heo ecche muganna di daskot dinumaki ema algon menna emme boda edu hon beenumwani algon men marwagen biuma fohoga beenumwani sawaba daruma e sawaba daruma algon menna medu kadu menne tilibili hunnan darin thaga ko kiret Quran uganna difa wa kam gawarin e darin dunia matiga tibegen mi hum ek Quran kiwa mundanama algon men kavulga anne iruga wes algon men getile fata sawaba daruma jama mo genda ehme labeda khum nikam ummatuge danna be kalunna mi wahakatan egulu hinduga e be kalunge moli umuru uskol leve kiret Quran mistakunna uganna dinu mattaka migotum मशहूर गिरातुगे इमाम कमुगावा इमाम नाफिउ अल-मदनी यकियोनु बेकले मशहूर है गिरातुगे तेरेगा हिमने गिरात वर्ष गिरात कालून गिरातुगे मशहूर इमाम नाफिउ की एकले फा उमर हैदिया आहारो हेद कुरबी मीस्तकुन नकीरत कुरान गन्ना दिनु मट्टका ए मिसमा बदर मैकले फाना इंगड़ा गन्नवाती अदि मिनुमस उम्मतुगे वरग्गे नकारी वेरिंग एबे कलोंगे मोळि उमरुत उसकोल्लेवी कीरत कुरान मीस्तकुन उंगन्ना दिनु एमलो बेदखुम मुहिम मुद्देसिफे argumen mi engegen mi dani mi hadis basulum ay kirit Quran ge ahl waringe unnan jihene wara muhim muddesife Allah subhanahu wa ta'ala ge khas ahl waringe ke baga hunna neddesife ay kirit Quran ungene masak kurum adi kirit Quran unganna dem masak kurum emima argumen bihar vivagotteki kuderu argumen alif ba das ko gen kirit Quran kiwan das kure mimboru mati ga argumen adi smitivi
iturat taraqqi qur'an algon men masakkaten nukuran ehem vegen nuwan algon men abadus masakke kuran wana kirata qur'an ge ilmutan hoda dirasa kon algon menge mi khazana ya mi ilmuta jama kuran masakke kuran wa mi kuderu ga hame kan tasbi alif ba das ko gen kirata qur'an kiyewa ege iturat dembalam vi tajweedan ekiyum badal kolle to algon masakke kuran vi dembalam vi maanaves kudaves minwar mi balala kommedu hakos mi kirata qur'an ayat thakege maana balala ege ilmuta bas jama korwe to balam mi gota masakke kuran abadus algon men taraqqi masakke kuran algon men ge ilmu itru kuran musandi kuran masakke kuran den e libe ilme ehem mi honna for ko demwan emi hegge fembaron algon menna algon men ge abidarinna elibe maalumat for ko devene numto eme egota e for ko de maalumat ki sama algon menna sawaba dharma libene mage eme lobeta hum algon men mi vetu kuran mi gendani kirata qur'an ge masar ge wagutta mi wagutta hoga algon men mi fota khasa samal kam eddeman puri bes denne wihen kirata qur'an gine gine kiwe to balemman ege tur kommes wagutta khasa kollemman kirata qur'an ge mana balaluma kirata qur'an das kolluma mi kankam kirata qur'an adu haluma mi sama sawaba darum libene kankam em kiyo mongos wargoli vejji kam ga waninama mana balalam mana balam fuhi vejji kam ga waninama das qur'an wagutta kolen heda kollem das qur'an bes fuhi vejji kam ga waninama den algon men kirat qur'an adu hale wagut kolen hed kuridan ehm mimassaruga balam vi azum padalam vi havas kina wagut take mi fota allah subhanahu wa ta'ala ga mi barakat tere kiriti muriti ayat take deveto algon men masake qur'an allah subhanahu wa ta'ala mi kirit qur'an gi algon men ge loluge finikan kam ga lawash amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.